Kenika jingjia kebamla ban pediang haka imlang kesalang. Kawai kalong kami kelasyak pencitom kum kileno Taliban. Hakawai kesnong. Hapratap gat kebahap haka jela Uttar Pradesh. Nama kelasyak pencitom da kabah syate da karongyong ya ukli bat kadur kemat. Nangta late da kislipar haurendang balate yaka hautan trading bat lakap ru ya usnyu jongka. Kene ka jingsha pencitom ya kene kalong kami hakipat ba jongkan ne kesnong namar kila keno ba kene kalong kami kayakran samla bat uwe usenrang badang kam samla. Kama penseng pangmet pangphat kalong ba ya kene ka jingle to met ya kalong kami kila le hakamat kilaingot ki khon ki badang ret kabasusi lajia ya kiweipat. Ka video jo kene ke jingjia klapau perthai. Hak internet badakte ke video lapan I baya kate kelong kami. Late ha uding. Laot no ya kisnyu jongka balate ya ka takirong yong ya kadur kemat. Hakmat kipat buhur. Nalor bekla tombor ya kami. Kini kipat buhur kila penyang saya kilaingot kikon hakmat jongka kami. Ben pertawan kan ben ya kene kelong kli klem dadan syuk ke jingsen ai para breu. Kene ke jingle kelong kum kiriu klau. Kene ke jingjia kelajia kesnong Chokti Ibrahimpur kebahap kesnong hati guawa ha prataga. Kene kalong kami kelasyak keno bakadan jingdai kebasyabar. Kesong man bar uneu kena senrang hak te kesnong kapancayat kelah hukum ben pencitom ia ki berangot. Handai uneu usna usam la senrang. Ulayok ban petkrat bat kitrai senong kilayok ban kem ya kene kalong kami batte ya ka hautan riding. Kene kalong kami kadan laingot ki khon wei senrang bat arngot kintai. Kon senrang unang kat arnam kerta berkini arngot kintai ki badang kamret.